Paneh-paneh mereka nabang tabu lah. Ketek bak tabu ketek mana lah. Mengapa tuh? Mengapa tuh? Menabang tabu namanya kok. Tabu induk kok ya banyak. Bang tabu lu. Abang tabu cie. Abang tabu cie. Abang cie lu. Apa nama? Bukannya yang ikut tabu ama. Ayo bang. Kecil amak sebelah kanan. Kok sebelah kanan? Bu anak sabitan. Bu anak sabitan. Bu anak sabitan. Mana kok? Balaken ya. Dia nak tahu ya mak itu dong. Ambil lah.